čekamo celo jutro. U prvom delu emisije pratili smo iskušenje maratonaca od Kraljeva do granice sa Crnom Gorom. Upoznali smo se sa bogatstvom Potpećke pećine, prisustvovali nesvakidašnjoj sceni na vodopadu Gostilje. Voda je prelepa. Manje je hladna od one u Gangu gde se obično kupam. Uživao sam. I posjetili grčko groblje u selu Hrta kod Kamene Gore, koje je pred 2 godine zaštitio UNESCO. Posle prvih 280 km maratona, u šumi smo prešli granicu sa Crnom Gorom. Graničnog kamena između Srbije i Crne Gore na ovom mestu nema, ali otprilike ovde je negde granica. Biciklisti su već u Crnoj Gori. Mirko, beži! Beži, Mirko! Ulazimo na teritoriju Pljevalja, grada Rudara. Ali već prvo naseljeno mesto, Vukovo brdo, uverava nas da se Pljevljaci dosta uzdaju i u stočarstvo. Prošle godine su zaštitili nadaleko poznati pljevaljski sir. On je, uz njegoški pršut, za sada jedini crnogorski proizvod kome je zaštićeno poreklo. Svraćamo u domaćinstvo Mrdaka da otkrijemo po čemu je poseban pljevaljski sir. Biljana kaže da se na isti način pravi već generacijama. Uzete, stavite mlijeko, šta je sledeće što radite? Pa ono se ne vari, nego se od sirovog mlijeka nevarenog odmah siri, odmah ne podgrijava se uopšte ispod krave, odmah se procijedi i odmah usiri. Sirenje traje otprilike 1 sat vremena. Kada se usiri, onda se prekrsti i stavlja u cjedila. Ali nije samo stvar u tehnici. Domaćica nam objašnjava da je veoma važno to što krave slobodno šetaju čistim pašnjacima i da trava koju pasu ponajviše daje ukus siru. Mnoge porodice u ovom kraju mogu pristojno da žive od proizvodnje sira, ali to zahteva celodnevni rad. Posebno je teško Biljani koja je i učiteljica. Bude i noći pisanja, priprema, do kasno, jer ovaj dio posla mora da se odradi tokom dana. Tu je i domaćin koji im pomaže, naravno, bez njega ne bi mogla nikako. Dosta puta i ja mlijeko usirim i posle ga pokupim, kako se stavim ga u sir i posle ga stavljam u kacu. Kad je žena u školu, djeca dođu, pomognu oko krava, oko posla. Od ovoga može se živi, može? Može. Može i to fino se živi. Nakon što smo pokušali da otkrijemo recept za pravljenje dobrog sira, krenuli smo za biciklistima. Stigli smo ih kod Đurđevića Tare, mosta koji gotovo niko ne prolazi u žurbi. Diže se 170 metara iznad kanjona Tare u 5 grandioznih lukova. Projektovao ga je Mija Trojanović, a njegova izgradnja bila je jedan od najvećih graditeljskih poduhvata u Kraljevini Jugoslaviji. Završen je 1940. godine i tada je držao 2 rekorda. Imao je najveći raspon betonskog luka od 116 metara. Drugi rekord ni danas nije nadmašen, istina zbog napretka tehnologije. Građen je sa najviše drvene skele ikada napravljene, koja je koštala čak 40% ukupne cene mosta. Tada je koštao, a danas donosi novac okolnim ugostiteljima i vlasnicima takozvanih zip-line-ova. Vidik je inspirisao i crnogorski deo naše ekipe da opeva maraton. Zametnu se jedna četa mala iz Kraljeva srbijanskog grada.
četa kreće put Primorja ravnog do Ucinja na Jadranskom moru. Eto, dosta. Trebalo je preći još 30 km i popeti se na 1450 metara nadmorske visine. Izlazimo na Žabljak uskoro. To je to. Na Žabljaku smo skrenuli sa glavnog puta. Upoznajemo Žarka i Ivonu. Od malena zajedno jašu na žabljačkim livadama. Drugarstvo se nije prekinulo ni kada se Ivonina porodica preselila u Podgoricu. Bar jedno nedeljno na jahanje idem. Bar jedno nedeljno dođi iz Podgorice. Na jahanje idem. Toliko voliš jahanje? Pa dobro, ja sam tu ljeti, ovako trenutno radim na Žabljaku, tako da sam tu do septembra. Aha, a šta radiš na Žabljaku trenutno? Trenutno kao šankir i kao prevodioc na 2 radna mjesta. Priča nam i zašto leto pred polazak na fakultet, umjesto na Primorju, provodi na Žabljaku. Ovdje je mentalitet mnogo drugačiji od onoga na koji sam tipa ja navikla u Podgorici. Ovdje su definitivno ljudi mnogo srećni. Nekako gledaju mnogo drugačije na neke vrijednosti koje su stvarno vrijedne u životu. Mnogo bolje gledaju na sve to i na život generalno nego što gledamo mi. Se rado vraćaš ovdje? Vrlo. Mislim, Podgorica je grad u kojem sam odrasla, ali nekako Žabljak i Žabljak. Nostalgija. Iz više perspektive bila mi je jasna Ivonina ljubav prema Durmitoru. Šestog dana bicikliste do ski centra Vučje iznad Nikšića čekalo 72 kilometra. Početak je nagoveštavao da su muke sa lošim vremenom iza nas. Spuštajući se ka Šavniku, prošli su kroz selo Mljetiča, gde su Crnogorci pre gotovo 2 veka ubili Smajlagu Čengića. Desetak kilometara posle Šavnika, na putu ka Krnovu, čekala ih je još jedna prirodna lepota. Vodopad Crnjak koji se nalazi na samo nekoliko stotina metara od izvora reke Bijele. U nastavku uspona nada sa početka dana pokazala se kao uzaludna.
Verovali smo da više neće biti kišnih dana, ali kiša još jednom bicikliste stavlja na iskušenje. Ovo je nevjerovatno. Šta da vam kažem? Znači, stvarno je nevjerovatno. Ja ne znam, kao da je neko bacio kletvu na nas. Navikla sam se tako da mi je sad apsolutno sve jedno. Čak mi u početku bilo malo i čudno što nema kiše kad smo krenuli. Prošle godine je bilo toplo i vruće, ove godine je hladno i kiša, ali okej, dok pada malo, još je u redu. I kao da kiša nije bila dovoljna, uspon na planinsku visoravan Krnovo na oko 1500 metara nadmorske visine bio je najteži u 8 dana maratona. Dobar dan, jeste li umorni? Ne. Ne. Koliko ima do ski centra? Dosta. Na vrhu se kiseli osmeh maratonaca pretvorio u iskreni. Vozili su predelom koji neki nazivaju Crnogorski Tibet. Među vetrenjačama prve vetroelektrane u Crnoj Gori. Iako Krnovčani žele dobrodošlicu u mali Pariz, oni nemaju Eiffelov toranj, ali zato imaju 26 vetrogeneratora snage 72 megavata. Do ski centra Vučije, gde je bio i cilj 6. dana, ostalo je 10 km lagane vožnje. Sedmog dana konačno smo se odmorili od kiše. Do Podgorice je vodila trasa preko Nikšića i Danilovgrada, duga 76 km. Na početku smo sustigli čoveka koji je bio odgovoran za sve muke maratonaca. U svako veliko brdo i veliki napor biciklisti pominju jedno ime, kuša. I misleći na Veselina Kuševiju koji obeležava trasu. Kuša mora li tako teško? Nekad mora, nekad ne mora. Ali treba malo izazova. Ljudi ipak pola grupe vole adrenalin, vole izazove. Tako da jedan dan bude težak, drugi bude lakši i tako kad se to kompenzuje sve ide. Kad se sve završi, odmori se zadnje veče, sutra su svi predzadovoljni i baš im je drago, bude im drago što su baš prošli tuda. I maratonci su bili raspoloženi za priču. Zanimalo me je odakle im motiv da godišnji odmor provedu umarajući se na ovakvim putevima. Došli su da se čeliče. Taj odgovor prva mi je dala Nataša Adžić, doktor fizike i predavač na postdoktorskim studijama Univerziteta u Beču. Na ovaj način se nekako ispraznim negativnu energiju i skupim snagu i fizičku, a i psihičku za izazove u nauci. Jel fizika, odnosno znanje fizičkih zakona pomaže pri ovakvim rutama? Pomaže, ali prvenstveno čovjek treba imati osjećaj, a to ipak ne može da se nauči. Natašin kolega po akademskoj tituli i vlasnik IT firme, Austrijanac Manfred Eigner, odmor nije ni uzimao. Poneo sam laptop sa sobom. Tokom dana vozim bicikl, a kada završimo povežem se na internet i radim. Da li ste razmišljali da možda propustite maraton? Ne smijem da propustim Čiker maraton. Prošle godine sam bio i tada sam znao da ću se vratiti.
Najstariji biciklisti i među muškarcima i među ženama bili su Slovenci. Ana Arčon maraton je vozila sa 63 godine. Čini se da vozite, pa boga mi, kao najmlađi. A ne, nije tako. Sam polako vozim, polako. Uz brdo je teško, niz brdo je još teže. Koliko dugo vozite bicikl? 20 godina, 21. Mlađima je motiv da ne odustanu davao i 70-godišnji Janez Kozin iz Ljubljane. Koliko dugo vozite bicikl? Više od 60 godina. Više od 60 godina, sigurno. A ovako, sportski, jedno 50 godina. Da. Prije sam trčao, a posle sam prešao na bicikl. I šta je tajna dugovečnosti? Koji je savjet ovim mlađim biciklistima ovde? Mladim biciklistima? Što više voziti biciklu. To je najlepše. Koliko još dugo sebe vidite da vozite ovako? Barem 30 godina. Barem 30 godina. Kada je dan lep i pedale se lakše motaju. Biciklisti su reku Zetu prešli preko Carevog mosta, ponosa Nikšićana. Most sa 18 okana izgrađen je krajem 19. veka na inicijativu kralja Nikole koji je, kažu stari spisi, naložio da se u svaki njegov stup usadi zlatnik. Vladar Crne Gore predložio je da, zbog nesebične pomoći Rusije, nosi naziv Most cara Aleksandra III. Put je vodio pored manastira Ostrog. Većina nije propustila priliku da ga obiđe. Ipak, hodočasnika i turista bilo je mnogo. Nisu imali vremena da čekaju da uđu u gornji manastir. Nedaleko od Ostroga, grupa maratonaca je napravila predah. Među njima i poznati harmonikaš. Definitivno lakše da sviram i da se zabavljam s tim i da zabavljam ljude. Nego ovo, pa draže svakako harmonika, ali ovo je super jača psihu i daje snagu za harmoniku. Dalje ka Danilovgradu sustigli smo Raščanina Vuka Čorbića, jednog od najmlađih maratonaca. Ovogodišnji maraton mu je bio 3. za redom. Prvi je vozio sa svega 13 godina. Meni je to sasvim normalno i nekako čudno mi je onako da ceo dan provedem pored telefona ili da igram nešto. To mnogo mi je zanimljivije ovako. Organizovan odmor imali su na trgu u Danilovgradu. Isto do godine idemo na Krupac. Imajući u vidu šta su do tada prošli, odmor je bio i preostalih 20 kilometara ravnicom do Podgorice. Start poslednje i najduže rute bio je ispred studentskog doma u Podgorici. Put od 114 km vodio je preko Virpazara i Rumije do Ulcinja. Lepo vreme dozvolilo nam je da uživamo u predelima pored reke Zete i Skadarskog jezera.
primećujemo da jedan maratonac trpi velike bolove. Na pola uspona ka ostrugu sam ostio bol u desnom kolenu. Se eto mučim da pređem sve ove kilometre. Hoćeš li odustati? Naravno da ne, idemo do kraja. Odlučnost divljenja vredna jer je tek sledio uspon na Rumiju, a on je čak i za nas u automobilu delovao zastrašujuće. Ni loš put, ni blato, ni strmi usponi nisu zaustavili džip kojim smo išli, ali iznad Skadarskog jezera jednu blokadu nismo mogli da pređemo. Vika, tapšanje i guranje nisu pomogli. Tvrdoglava je to životinja. U pomoć nam pritiču Slovenci. Do Ulcinja maratonci nisu žurili. Imali su sledeća 2 dana da uživaju u primorju. Na cilju se nije gledalo ko je stigao prvi. Svi su pobedili u trci u kojoj su se borili sa sobom i ispitivali granice sopstvene izdržljivosti. Malo veći povredu, da. Ali nisi odustala, vozila se do kraja? Pa nisam, u suštini nije bilo previše strašno, nije bilo tačnije preloma. Inače, kaciga mi se čuvala glavu, pukla je kaciga. Imala sam jake bolove dok sam vozila, ali dobro, više bi me boleo ego da sam se vozila u auto. Pored onoga što je cilj celog maratona da bude ujedno i veliko jedno druženje i zabava, ipak nije moguće poći na ovakvu jednu vožnju bez ozbiljnih priprema i ozbiljne koncentracije u toku vožnje. To pokazuje i brojni padovi koje smo imali ove godine od prvog dana. Na sreću ništa ozbiljno. Jedna jeste malo ozbiljnija povreda bila ključne kosti slomljena, ovo ostalo nije toliko, ali kažem pokazuje ozbiljnost sa kojom mora da se pristupi pri prijavljivanju na ovakvu jednu manifestaciju. Osjećaj fantastičan, a svih ovih dana je bilo fenomenalno osjećaj. Bude teško na početku i u toku vožnje, ali u principu ovo što je na kraju je kruna svega i onda se zaboravi sve što je teško. Mori ga sada provučka. Ajde, neće to. Da li hoće? Ajde vidimo to. Živjeli. Živjeli. Idemo na plažu. Ide! Aj sad, aj sad! Kako si? Šta si praviš? Čekamo celo jutro.